Džani pravi, da nekam gremo, ne vem kam. Še Džani sam ne ve, kam gremo. Gremo na vrh, nad Češko kočo, na desni stran, ker sem jaz bil zadnjič gor, ampak sem čisto pozabil, kako se mu reče. Mislim, da je še zmeraj vpisna knjiga, pa da noter piše, no, tako da moramo preveriti, treba iti gor. Gremo. Mami, glej na televiziji.